Ese hashobora kubaho amagambo avugwa mu kinyejana cya gatandatu mbere ya Yezu ariko akagira imbaraga ku mbaga y'abantu mu kinyejana cya 21? Ahubwo se hashobora kubaho ibitekerezo bivuga bike ariko bigatwikira isi yose nk'umuriro udakongora? Ndababwiza ukuri, ibi byarabaye. Mu gihe iyi si yari ikiri gutekereza icyo ubuzima buvuze, hari abagabo 7 baturutse mu mfuruka zose z'Ubugereki bavuze amagambo ahindura ibihe. Bavuze amagambo yabaye intangiriro y'ubwenge, amategeko n'ubuyobozi. Aba bagabo ni abagabo bahuriye ku nyabutatu y'ubwenge, ubutwari ndetse n'ubupfura. Bari abacamanza, abanyapolitiki, abarimu, abarwanyi b'amagambo. Aba bari abami batambaye ikamba, zari intwari zidafite inkota, abahanuzi batavuga iby'ahazaza ahubwo basobanuraga ibiriho. Babaye abahanuzi kuri bamwe kuko bavuze bike ariko iyi si yumvishe byinshi. Aba ariko baragiye, nyamara amagambo yabo aracyubaka ibihugu, amategeko n'ubuzima bwa muntu. Aba bagabo batowe n'abandi banyabwenge nka Plato, Diogene ndetse na Herodotus. Mu buzima bwa buri munsi, aya magambo ni nk'intego zitanga umurongo w'ubuzima butuje kandi bufite icyerekezo. Murakaza neza mu rugendo rw'inkoramutima z'ubwenge, The 7 Sages of Greece, abanyabwenge 7 b'Ubugereki. Kuko ubwenge butavugwa ahubwo butekerezwa. Murakaza neza ku meza y'ubushakashatsi, aho amateka, siyanse n'ukuri bihurira. Mwawe ikaze. Ahagana mu kinyejana cya 7 n'icya 6 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, aha mu Bugereki, muri iki gihe mu Bugereki bwari butangiye kuba igicumbi cy'ihindagurika mu bitekerezo no mu miyoborere. Hagaragaye abagabo 7 b'indashyikirwa. Bari abashishozi, abanyamategeko, abarimu ndetse n'abanyapolitike b'intangarugero. Amagambo yabo y'ubwenge n'imyifatire yabo byabaye isoko y'ubwenge bw'Abagiriki ndetse n'isi yose. Aba banyabwenge 7 b'Ubugereki badusigiye umurage ukomeye mu bitekerezo by'ubuzima, politiki, ubutabera ndetse n'imiyoborere. Imvugo zabo zuje ubwenge zakomeje gukoreshwa mu nyisho z'iki gihe kugeza n'uyu munsi. Zimwe muri zo ziri no ku nzu y'ubuhanuzi bwa Delphi. Nyamara nubwo bamwe muri bo bari abayobozi b'imena, bose bahurizaga ku gitekerezo kimwe: ubwenge bufite imizi mu bikorwa, si amagambo gusa. Rero umwe muri abanyabwenge 7 b'Ubugereki, 7 Sages of Greece,
yasize avuze amagambo cyangwa igitekerezo cyahinduye amateka y'ubuhanga, imiyoborere n'ubuzima rusange. Ayo magambo yari menshi, ariko hari ijambo rimwe cyangwa igitekerezo cy'ingenzi buri wese yasize nk'inkingi y'ubwenge. Aba bagabo rero baje kwitwa abanyabwenge barindwi b'ubugereki bwa kera, The Seven Sages of Greece, kubera ko bari abantu b'abanyabwenge, inararibonye n'abagira igihugu akamaro gakomeye mu bihe byabanje, ibyo twita Classical Greece, cyane cyane mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Aba bagabo ko ari barindwi rero bari bafite ubumenyi burenze ubw'igihe cyabo, haba mu myemerere, imiyoborere, amategeko, filozofiya n'imibare. Bagiraga inama zikomeye, ibitekerezo by'ubuzima n'ibisigo bigaragaza ubwenge bwinshi. Aba bamenyekanye cyane kubera amagambo y'ubwenge. Umwe muri bo yaravuze ngo imenye wowe ubwawe. Undi rero amagambo avuga ko impamvu ariyo ntwari ikomeye. Ibi byose kandi byanditswe no kuri temple ya Apollo i Delphi, bigaragaza ko inama zabo zari inkingi z'ubuzima bwiza. Aba kandi bashyizeho amategeko, bateje imbere amahoro, bateje imbere uburezi n'ubwenge, bashishikarije abantu kwiyubaka no kwiyobora neza. Igitangaje kuri bo kandi, ntabwo baturukaga mu mujyi umwe, ahubwo baturutse mu mijyi 7 itandukanye. Ibintu byerekana ko ubwenge bwari bwarakwirakwiye mu Bugereki hose. Ibyo byashimangiye icyubahiro cyabo nk'intumwa z'ubwenge ku rwego rw'igihugu. Plato we yabavuze ko aba bantu bari abarinzi b'ubwenge n'ubuhanga bwa muntu. Diogene we yabitse amazina yabo mu gitabo cyitwa Lives and Opinions of Eminent Philosophers. Iyo usuzumye ibyo bakoraga, ubona ko bari bazi guhuza ubwenge bw'imico, amategeko, ubuyobozi, ubumenyi, ubusizi ndetse n'indangagaciro. Mu mico y'Abagiriki, aba bantu bahindutse icyitegererezo ku baturage bose, by'umwihariko ku bayobozi, abacamanza n'abigisha. Bafatwaga nk'abatoza b'imbere mu gihugu mu myitwarire n'imitekerereze. Muri rusange rero, The Seven Sages of Greece byaje nk'ubutore bahawe kugira ngo babaheshe icyubahiro nk'abantu bafashije igihugu kugira imico, ubwenge n'amategeko bigaragaza igihugu cyateye imbere. Aba bagabo ko ari 7 b'abahanga b'Abagiriki, hari amashuri makuru na za kaminuza zagiye zigira inyigisho z'abo bantu, bakazita Seven Sages Curriculum, aho abanyeshuri bigishwa inyigisho za filozofiya, amategeko n'imiyoborere zikomoka kuri abo banyabwenge. Aba kandi bigeze Atene no muri Delphi, usanga ibibumbano byabo. Ushobora kuzasanga isomo ryitwa Theoborus Cultural Center cyangwa se Bias Public Library
ayo masomero yose yitiriwe bari abagabo barindwi. Mu mashuri hirya no hino ku isi bakunze kwigwa mu masomo y'imyitwarire n'imico cyangwa se ethics, imiyoborere, governance, ubwenge bw'abantu cyangwa se wisdom traditions, gusesengura ibitekerezo cyangwa se philosophical reasoning. Abagabo uko ari barindwi nimuze dusura umwe ku wundi, tubutse yuko aya ari ameza y'ubushakashatsi, rwa rubuga musangaho ubushakashatsi mu by'ubwenge bwahishwe muri siyanse, imyemerere, politiki ndetse n'iyobokamana. Uwa mbere kuri uru rutonde rw'abanyabwenge barindwi b'ubugereki bwa kera turasangaho Thales wa Miletus. Uyu Thales yavutse mu mwaka wa 624 mbere ya Yezu Kristo, avukira mu mujyi wa Miletus, ukaba umujyi wari uzwi mu bwubatsi no mu buhanga bwa siyansi. Uherereye mu burengerazuba bw'ubugereki bwa kera mu gace ka Iyoniya. Ubu ngubu ushatse kuhasura ni mu gihugu cya Turikiya hafi ya Didim. Yavutse ku babyeyi be Examius na Crebuline, gusa hari abavuga ko yari afite umwana witwa Chibisus, abandi bakavuga ko atigeze ashaka, ahubwo yareze umwana w'umuvandimwe we. Yapfuye mu mwaka wa 548 mbere ya Yezu Kristo, afite imyaka 78. Bivuga ko yazize ubushyuhe n'inyota ubwo yari mu irushanwa ry'imikino ya Olympique. Uyu Thales yafashije mu ishingwa ry'ishuri ry'ubugenge rya Milesian, amenyekana mu mibare, ubugenge ndetse na astronomy. Iyi niwe wavuze ko amazi ariyo soko y'ibintu byose, kandi ngo yigeze gutegura izuba ry'ikirenga ryabaye mu mwaka wa 585 mbere ya Yezu Kristo, cyangwa se ubwira kabiri. Ijambo ry'ubwenge yasize avuze ni uko yavuze ngo imenye wowe ubwawe. Ubumenyi wagira bukomeye ni uko umenya wowe ubwawe. Yatangije ibitekerezo bya filozofiya ya siyanse avuga ko amazi ari ryo soko ry'ibintu byose. Niwe twakwita umuhanga w'imvano y'ibintu, kuko avuga ko ibyaremwe byose bifite ishingiro rimwe. Uyu rero Thales yitiriwe ishuri ryo muri Amerika yitwa Thales Academy, ryifite amashuri y'incuke kugeza ku mashuri yisumbuye. Rino shuri ryibanda ku nyigisho za filozofiya ya kera n'imyitwarire myiza. Riherereye muri leta ya Carolina y'Amajyaruguru, Virginia ndetse na Tennessee. Uwa kabiri kuri urutonde rw'abanyabwenge b'abagiriki ba kera ni uwitwa Solon w'i Atene.
Iyo yavutse muri 630 mbere ya Yezu Kristo, avukira muri Atene, umurwa mukuru. Uyu ukaba umutima wa filozofiya n'amategeko, uherereye mu majyepfo y'Ubugereki, mu murwa mukuru w'Ubugereki bwa none. Yapfuye muri 560 afite imyaka 70. Nta makuru ahagije ku muryango we, ariko azwiho kuba yaravukiye mu muryango w'abakire. Ibikorwa by'ingenzi yakoze, yavuguruye amategeko ya Atene, akuraho ubukungu bwari bushingiye ku bucakara, kandi ashyiraho uburyo bushya bw'imiyoborere bwatumye habaho demokarasi. Uyu kandi yari umusizi w'inararibonye. Mu magambo yavuze yasigiye isi, nuko yatubwiye yuko ntukabye na rimwe. Igitekerezo we yari yubakiyeho cyari cy'uko yashinzwe ubuyobozi bwa demokarasi ya mbere ya Atene, avuga ko ubutegetsi bugomba kurengera abatishoboye n'abakire. Yashyizeho amategeko yanditse anamenyekana nka Solonian Constitution. Ayo mategeko yanditse yabaye umuntu w'intangarugero mu butabera, wifuzaga impinduka zishingiye ku nyungu rusange. Uyu nguyu hari imihanda yamwitiriwe i Atene, ibigo by'amategeko byitiriwe izina rye. Hari ishuri yitiriwe muri Amerika muri Ohio yitwa Solon High School, yigisha amashuri yisumbuye, azwiho kandi uburezi bufite ireme. Uwa gatatu ni Shiloni wa Sparta. Uyu yavutse muri 600 mbere ya Yezu Kristo, avukira mu mujyi wa Sparta. Ukaba umujyi wari uzwiho ubutwari n'imyitozo ya gisirikare. Wari uherereye mu majyepfo y'Ubugereki, mu gace ka Peloponese, mu ntara ya Lakonia. Ni umuhungu wa Damagetus, n'umwuzukuru we yashakanye n'umwami Anaxandridas wa kabiri wa Sparta, kubyarana umwana Cleomenes wa mbere. Yaje gupfa muri 520 mbere ya Yezu Kristo. Uyu Shilon yabaye umwe mu bafasha b'abami ba Sparta. Azwiho kandi kugira uruhare mu guhindura politiki ya Sparta, ayigira igisirikare gikomeye. Uyu Shilon wa Sparta niwe wavuze ko atari byiza ko wavuga umuntu nabi yapfuye. Akanguriraga abantu guca bugufi, kwicecekera no kugira ubwenge bwo kuganira gake. Uyu Shilon wa Sparta yagize uruhare mu gushyiraho imico y'ubutwari n'imyitwarire myiza muri Sparta. Niwe muntu kandi w'icyubahiro wifuzaga gukomeza imico n'amahame y'ubupfura. Iyo ugiye kuvuga amateka ya Sparta, Shilon ntabwo wamwibagirwa. Uyu nawe nk'abandi ari kuri urutonde yitiriwe ishuri ryitwa Shilon Institute, riboneka Sparta mu Bugereki. Ishuri ryigisha imyitwarire, indangagaciro n'imyitozo ngororamubiri bishingiye ku nyigisho za Shilon. Riherereye muri Sparta mu Bugereki bwa none. Uwa kane ni Pittacus wa Mitilene. Yabonye izuba ahagana muri 640 mbere ya Yezu Kristo, avukira mu mujyi wa Mitilene, murwa mukuru w'ikirwa cya Lesbos, uherereye ku kirwa cya Lesbos mu nyanja ya Aegean mu Bugereki. Yavutse ku mubyeyi witwa Hiladius, yari afite umwana witwa Tilaheus, ariko yarapfuye.
uyu nguyu rero yapfuye muri 568 mbere ya Yezu Kristo. Yabaye umuyobozi w'ingabo atsinda Antene mu ntambara. Nyuma umuyobozi w'umujyi wa Mitilene mu gihe cy'imyaka 10. Aho yashyizeho amategeko mashya harimo n'itegeko ryavuga ko icyaha gikozwe umuntu yasinze gihanishwa igihano kimwe cya kabiri cy'icyo umuntu yasinze agombaga guhabwa. Basavuze yuko ari byiza ku gihe gikwiye, to know the right time. Yabaye Mitilene nk'umutegetsi w'umunyabwenge avuga ko imbabazi zikwiriye ku mukire w'inyaryenge si ku nkunguzi. Yakangaga ndetse akanga akarengane k'abategetsi n'abo mu bwoko bw'abanyamafaranga. Uyu rero yari umuntu w'ubwenge wifuzaga amahoro n'ubutabera. Iyi Mitilene hari ibimenyetso by'amateka bimwibutsa. Uyu nawe ari ishuri rya mwitiro ryitwa Pitt Academy riboneka muri Kentucky muri Amerika mu mujyi wa Louisville. Gusa nubwo izina rya Pitt Academy risa n'irifitanye isano na Pittacus wa Mitilene, ntabwo byemejwe ko ari we watumye ishuri ryitiriwe iryo zina. Iryo shuri rero ryigisha abana bafite ubumuga bwo kwiga kuva mu mashuri y'incuke kugeza ku mashuri yisumbuye. Ubu ngubu riherereye mu mujyi wa Louisville muri Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa gatanu kuri urutonde ni Bias wa Priene. Bias wa Priene yavutse muri 620 mbere ya Yezu Kristo. Avukira mu mujyi wa Priene, yitwa umujyi w'inyamutatu ya Antikite wari uherereye ku nkombe ya Anatolia mu gace ka Ionia, ubu ni mu gihugu cya Turikiya y'ubu. Umuhungu wa Teutames yapfuye muri 550 mbere ya Yezu Kristo. Yabaye umunyamategeko w'inararibonye wamenyekanye mu kurengera abatishoboye no gutanga inama z'ubwenge. Azwiho kuba yaratanze inama yo kureka intambara hagati ya Priene n'umwami Ariates wa Lydia, yerekana ko bafite ibiryo bihagije binyuze mu kwerekana imikumbi y'imbogo zabyibushye. Niwe wavuze yuko abantu benshi atari beza. Yabaye umunyamategeko ashyira imbere ubutabera ku muryango n'ubunyangamugayo. Yamenyekanye kandi nk'intumwa y'ubwenge buca bugufi ndetse no kwitangira abandi. Rero umuntu w'ubutabera wifuzaga amahoro n'ukuri. Wigiye Priene hari ibimenyetso by'amateka bihari bimwibutsa. Iyo kandi yitiriwe ishuri ryitwa Bias Academy i Priene muri Turikiya. Ryigisha indangagaciro n'imyitwarire myiza rishingiye ku nyigisho za Bias. Riherereye muri Priene muri Turikiya uno munsi. Uwa gatandatu abanyabwenge barindwi b'Ubugereki bwa kera ni Cleobulus wa Lindos. Uyu muhanga umunyabwenge yavutse muri 600 mbere ya Yezu Kristo. Avukira mu mujyi wa Lindos, wari umujyi w'amateka n'ubugeni bwa kera wari uherereye ku kirwa cya Rhodes mu majyepfo y'Ubugereki. Akaba umuhungu wa Evagoras. Yari afite umukobwa witwa Cleobulina wamenyekanye mu kwandika ibisigo n'ibibazo. Yapfuye afite imyaka 70. Yari umusizi n'umunyabwenge. Yari azwiho kuba yaranditse ibisigo n'ibibazo mu mirongo ya hexameter. Yavuzweho kuba yarize filozofiya mu Misiri. Niwe yavuze yuko gukora ibintu byose mu rugero ari bwo bwenge.
yari umusizi w'umunyamategeko. Yashyize imbere uburinganire, imitekerereze ituje n'urukundo rw'ukuri. niwe wavuze ati, a man should marry a woman of his own station. yari umuntu w'ubwenge wifuzaga uburinganire n'ubupfura. Irindos byabona ibimenyetso bimuranga ko yahabaye. Mu Yeriki hari ishuri ryitwa Cleobulis Cultural Center ryaramwitiriwe. Ryigisha ibintu by'imico n'amasomo ya filozofiya. Uwanyuma kuri uru rutonde rw'abanyabwenge 7 b'Abagereki ba kera ni umunyabwenge witwa Periyandere wa Korinti. Uyu Periyandere w'i Korinti ni umunyabwenge wavutse muri 635 mbere ya Yezu Kristo. Avukira mu mujyi wa Korinti, umujyi w'ingenzi mu mateka y'ubucuruzi uherereye hagati ya Atene na Peloponesi, hafi ya Isthme ya Korente mu Bugereki. Ni umuhungu wa Kisperusi na Karateya. Yapfuye afite imyaka 50. Yabaye umutegetsi wa kabiri wa Korinti, aho yayoboye kuva muri 627 kugeza muri 585 mbere ya Yezu Kristo. Uyu kandi yagize uruhare mu guteza imbere ubucuruzi, yubaka ibikorwa remezo nka Diorikos, wari umuhanda wifashishwaga mu gutwara amato ku butaka, kandi yashyigikira ubuhanzi n'ubugeni. Niwe yavuze yuko imyitozo ariyo byose. Nubwo ari umutegetsi w'igitugu, yashyize imbere iterambere ry'ubukungu n'umuco, yubaka ibiraro, ibikorwa remezo n'inkiko. Yavuze ko ubuhanga bw'umutegetsi bushingira ku migambi myiza no kubishyira mu bikorwa. Hari ishuri ryamwitiriwe ryitwa Periyandere School of Governance i Korinti mu Bugereki n'ubundi. Ryigisha imiyoborere n'amategeko rishingiye ku nyigisho za Periyandere. Ibi ni bimwe mu byagiye biba inkingi z'ubuhanga bwa muntu kuva mu mizi ya filozofiya ya kera. Bari kumwe n'ameza y'ubushakashatsi. Niba unyuzwe n'ikiganiro cyacu, ntuzibagirwe gukanda like cyangwa usangiza abandi no video no gukurikira urubuga rwacu. Ibyo ngibyo ni ukugira ngo ukomeze guhabwa inkuru z'amateka, politiki na siyansi bihishe. Bano bagabo bari 7, ariko inama zabo ziruta iz'abantu 1000. Baturutse impande yose y'Ubugereki nk'uko mwabyumvishe. Bamwe bavuye mu kubirwa, abandi baturutse mu misozi, ariko bose bagahurira ku gaciro kamwe: ubwenge, ubumuntu n'ubuyobozi bufite icyerekezo. Kubera ko Aresi yatumye amazi abona ijambo, Soroni we yahawe ijwi rya rubanda. Shilon yatuje imitima. Biyasi we yavumbuye ukuri kw'abantu. Bitakusi yacanye umuriro w'ubwiyunge. Mu gihe Cleobulis we yagabanyije uburakari bw'isi. Periyandere atwubakira ishyamba ry'ubutegetsi. Gusa nubwo imyaka yabaye nk'imvura igwa ku rupfu rwabo, amagambo yabo ntiyahindutse igitaka. Buri wese muri twe yaramutse yitegereje, yasanga muri we hari ubwenge cyangwa se umusage utaravuka utegereje guhabwa ijambo. Ubwenge ntabwo ari igihangano cy'abadashyitsi, ni umurage w'abatinyutse gutekereza. Mwakoze rero kuba mwatemberanye natwe mu mateka. Mukomeze kubaza, gutekereza no gusangira ibisubizo.
nk'uko Soloni yavuze ati umuntu wese akwiye kwiga kugeza ku munsi we wa nyuma. Mwakoze kubana natwe.